Lakhipur Online Puthok Saba November ki tangkun Sagol se nimit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao Silchar flyover ki matangda mipam pangthokre chakot thorangi tamak flyover asi mathautai haiba wapam phongdoknakre. Assam ki lising ani ga kuntaruk chahi gi ISSLC amasung ISS final parikha gi matam lauthokre. All Assam Mitai Women Protection and Development Committee ki Silchar Committee nauna semdokle. Jiribamda ayaba yaudana nung purambagi gari manga phajinkre driver manga court ta puthokre. Nitish Kumar Bihar ki tararak suba Mukhyamantri oina ngasi wasak lauragani. Sickle cell disease ki damak Bharat ki ahanba indigenous gene therapy Birsa 101 hodokre amasung Singirbonda chathariba kang tournament ngasi LECB ga Yawol Club A Jiribam ga sanaragani. Hojik mapung oiba pau tabirasi. Silchar shahar ki traffic jam kokhanana bagi paikhatliba flyover asigi matangda ngarang Silchar Banga Bhavan da pangthokiba miyam gi obi mifam amada tongan ba wakhalon kyamarum phongdoknarabasu aroibada Silchar ki chakot thorangi damak flyover asi mathautai haiba wapam pumnamak na phongdoknakre. Kasar District Administration asi langkiba mifam asida Mantri Kaushik Rai, Lok Sabha ki MP Porimol Suklobeda, Rajya Sabha ki MP Karnat Burkaista amasung Silchar ki MLA Dipayan Chakrabarti, Kasar की DC मृदुल यादव, लखीपुर की कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ध्रुवज्योति पाठक लोइनाना मर्चेंट एसोसिएशन की असित दत्ता, CPM लुचिंगबा दुलाल मित्र लोइनाना तोंगान लुपसिंग अमसुंग ललोनीति की मिहुट कयाना मिफम अदुदा सरुक याखी. मिफम असिदा मरुओइना सिलचर सेंट्रल रोड की ललोनीति तब मियोइसिंगना फ्लाईओवर असिना ललोनीति की थबकता अमांगबा ओइरकपा याय हाइना यानिंगदबा फोंदोकनाखी. मखोइना प्रोजेक्ट असि अमुखना येंगसिनबा हाइजखी. अमरोमदा शहर असि की मसिंग यामलबा मियोइसिंगना मतम सांगना मायोकनरक्लिबा सिलचर की ट्रैफिक जाम असि कोखननबगिदमक फ्लाईओवर असि यामनमक मरुओइ हाइखी. चाकोत थौरांगी थबक असिदा मतम खरगी ओइना खुदोंग चादबा मायोकनरबसु शहर असि तुंगी याइफननबगी प्रोजेक्ट असिबु थबक ओइना ओंथोकपा मथौताई हाइबा वाफम फोंदोकनाखी. मिफम लोइसेलकदा नाकल पुमनमकी ओइबा वाखलोन सिंग लेंगाकी मफमदा अइबा ओइना पिसिनबा हाइना लेबनाखी हाइरे. Assam की महिमसिंग मंत्री ना लिसिंग अनिगा कुंतरुक चाही की ISSLC अमसुंग ISS फाइनल परीक्षा की मतम लाउथोखरे. ISSLC परीक्षा ना लाखलिबा फेब्रुआरी की तांग 10 दगी फेब्रुआरी की 29 फावबा ओइगनी. अदुगा हायर सेकेंडरी परीक्षा ना फेब्रुआरी की तांग 13 दगी हौरगा मार्च की 13 फावबा चथगनी. हायर सेकेंडरी प्रैक्टिकल परीक्षा ना जनवरी की 29 दगी फेब्रुआरी की तांग 3 फावबा पांगथोकनी. अदुगा ISSLC की प्रैक्टिकल परीक्षा की शेड्यूल मतम चाना हाइदोरकनी हाइरे. All Assam Mitai Women Protection and Development Committee की Silchar Committee नौना सेमदोखरे. Chief Advisor Okram Lakikantagi Luching Makhada अनोबा गवर्निंग असिगी थौपुकदबा सिंगदी प्रेसिडेंट ओइना निभारानी सिंहा, वर्किंग प्रेसिडेंट मीरा देवी, वाइस प्रेसिडेंट ओइना पुष्पावती अमसुंग रेणुरानी, जनरल सेक्रेटरी दा ए मीता, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ओइना गीतारानी अमसुंग थंबाल तुम्बी, कल्चरल सेक्रेटरी ओइना जया, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल सेक्रेटरी दा केरीना लोइनाना एग्जीक्यूटिव मेंबर कुनमंगा खनके. अनोबा प्रेसिडेंट निभारानी ना अनोबा गवर्निंग बॉडी की मेंबर सिंह दा थावा यावना थबक तौननबा मसुंग नुपी ओइबिसिंगबु ngaksenba masung chakot thaurangi thodang launana bahijaki. लोइनाना चीफ एडवाइजर ओक्रम लकीकांतना अनोबा सिलचर कमिटी असिदा नुपी सिंगी अचुंबा वायल फंगनबदा मतेंग पांगनबा मथौ ताबा मतमदा कोर्ट फावबा चतुना लांथेंगनबा हाइकी. अदुगा इमुंग मनुंगी समस्या सिंग वारी सानादुना कोखननबा कमिटी असिगी ऑफिसदा फैमिली काउंसलिंग सेंटर अमा लहेनगनी. लोइनाना मितै खुंगंग सिंगदा डोमेस्टिक वायलेंस की मतंगदा अवेयरनेस कैंप पांगथोकनिसु हाइकी. मणिपुर लिंगा की जिरीबाम फॉरेस्ट डिवीजन की DFO ना लुचिंगबा कांगबो अमना जिरीबाम दा चथखिबा रैंडम पेट्रोलिंग अमदा अयाबा याउदना नुंग पुरंबा गारी मंगा फाजिनख्रे. चे चांग अमदी ट्रांजिट पास याउदना आइन कायना
November gi taranipan gi numidang pung 8 rom tabada gari sing asina apunba cubic meter 63 rom gi nung puramani haire. Thodok asigi matangda preliminary offense report ama register tawkre. Gari manga asigi driver singbu ngarang Jiribam district ki judicial magistrate first class ki mamang da puthokre. Hiram asigi matangda marilenaba act amasung rule ki matungina while chathagani haina DFO elangbam nirmala chanuna thokpa cherolamada khanghankre. Pradhanmantri Narendra Modi ngarang lebak asigi lomi singi bank account singda PM Kisan Samman Nidhi scheme asigi makhada kunmathoi suba installment gi senpam thajin khre. Scheme asigi khutangda beneficiary singda lupa lising ani tawduna lomi singda chahida lupa lising taruk piri. February gi kunmari lising ani ga tarama panda ahan boina hodokiba scheme asida senpam asi lomi singi lau singu gi thabak tamateng pinanabani haire. Nagaland Sarkar na Kendra gi Home Minister Amit Shah gi maphamda Rajya Sibu Protected Area Permit System dagi lauthok pina bahaijakre. Chief Minister Nephew Rio na piba cherolamada hai Manipur amasung Mizoram gi pibamga changdamnabada Nagaland gi pibam asi tongali. Mahakna hai lagliba December gi ahanba chewalda pangtokadoriba Hornbill Festival na lakpa matam asida PAP system asina mapan leba ki tourist sing Rajya sida lakpada apanba oigani haina phongdokhi. Gangster Lawrence Bisnoy gi manaunupa Anmol Bisnoy bu US ta phajin khrabagi matungda mahakpu ngarang US tagi Bharat ta porakre. Delhi da thunglabaga mahakpu NIA na phajin khre haire. Matam kaya gi mamangdagi mapan lebak ta chenduna lotkiba Punjab ki Fazilka district ta pokkiba Anmol Bisnoy Mumbai gi NCP leader Baba Siddiqui amasung saisakpa Sidhu Mosewale hatpagi thodok amasung Bollywood actor Salman Khan gi yumda nongmai kapkibagi thodok yauna tongan ba crime kya gi damak police na thiduna lakiba miyoini. Mahakpu phabasi Bharat ki security agency singi damak achoba maipakpa mani. Tongan ba crime kya da chenaba mayamba Lawrence Bisnoy hojiksu jail da leiri. Janata Dal United ki luchingba Nitish Kumar na Bihar gi tararak suba Mukhyamantri oina ngasi wasak lorgani. Mukhyamantri gi official laifam da ngarang pangthokiba NDA gi legislature party gi mifamda warepasi laukibani. Wasak lobagi thoramasi ngase yupung 13 makhai taba matamda Raj Bhavan da pangthokani. Thoramasi da Union Home Minister Amit Shah yauna NDA gi makok thongba luchingba sing saruk jagani. Panbayai Sri Krishna Sinha ki matungda masaki chahi 63 suraba Nitish Kumar na Bihar gi khwaidagi matam sangna Mukhyamantri oiragani. Bharat na Haksel gi lamda achoba maipakpa amoina Science and Technology Mantri Dr. Jitendra Singha na ngarang lebak asigi oina puthokpa ahanba CRISPR asida yumpham oiba gene therapy hodokre. Layeng asi maru oina lebak asigi tribal miyam da toina thokpa sickle cell disease layeng bada sijanagani. Birsa 101 haina mingthonba layeng asi maming lairaba tribal luchingba Bhagavan Birsa Munda da kathokpani. Thoramda wangangna duna mantri na hai masina Bharat na sickle cell disease asidagi kannana bagi apaba khongthang ama hore. Masina lebak asigi miyam gi haksel amasung genomic medicine gi lamda achauba ahongba ma poraklagani. Mapan lebak sing da chatuna sel chauna changba layeng gi mahutta lebak asida ataba mamalda layeng ba ngamlagani haina mantri na phongdokhi. All Singirbon Kang Association Silangtuna Kasar Singirbon Mayai Lekai gi 3 mandop ground da chathariba ani suba Arambam Khomdon Memorial Mix Kang Tournament lisingani ka kunmanga gi ngarang taramangani chanba numita Yawal Club B Jiribam amadi Askasi Kasar ani gi marakta sanakiba match ta Askasi na Panjal Taraturuk Taramri da mai pakre. Match asida asangbam ibungona judge Samjay Sabam Jivan Kumar na scorer aduga Thongnaujam Rana na timekeeper gi thodang lobiki. League round asigi ngasigi aroiba match ta Lamlen Evergreen Club LECB ga Yawal Club A Jiribam ga sanaragani. Ingudam Smart Store na miyamda online gi kuthangda pochei leibigi kudong chana na bagi damak online marketing platform ama hangdokchare. Store asida leiriba makhal makhagi smart gadgets sing fancy unique stationery items sing birthday gift loinana yumda sijinaba atei potlam kyamarom online gi kuthangda miyamda phanghalagani. Adomna
ingudamsmartstore.com हाइरिबा वेबसाइट असिदा चंगलगा ऑर्डर तौबीबा यारगनी स्क्रीन दा उलिबा कंडीशन खरा सिगी मखादा लोकल एरिया सिंगदा होम डिलीवरी अमसुंग कैश ऑन डिलीवरी की खुदोंग साबसु थमजरी अदुगा पैकेजिंग अमसुंग शिपिंग चार्ज खुदिंगमक फ्री ओइगनी मियामना कुप्पा मरोलगी दमक कासार फुलर तोलगी ओबी रोड ता लेरिबा इंगुदम स्मार्ट स्टोर दा लिंक सिन बिरगु नत्रगा मोबाइल नंबर 9435176126 नत्रगा 7896171841 नंबर असिदा कॉल तौबियु लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु येंगबिरिबसिंगना पाव असिबु लाइक अमदि शेयर तौबियु अमदि हौजिक फाव चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोबदा मरोब पाव अमुखन्ना सिलचर फ्लाईओवर की मतंगदा मिपम पांथोखरे चाकोट थौरांगी तमक फ्लाईओवर असि मथौताय हाइबा वफम फोंदोंनाखरे आसाम की लिसिंग अनिगा कुंतरुक चही की ICSLC अमसुंग ICS फाइनल परीक्षा की मतम लाउथोखरे ऑल आसाम मितई वुमेन प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटी की सिलचर कमिटी नौना सेमदोकले जिरिबामदा अयाबा यावदना नुंग पुरंबगी गाड़ी मंगा फाजिनखरे ड्राइवर मंगा कोर्ट पुथोखरे नीतीश कुमार बिहार की तरारक सुबह मुख्यमंत्री ओइनंगासी वासक लौरगनी सिकल सेल डिजीज की दमक भारत की अहानबा इंडिजिनस जीन थेरापी बिरसा 101 हौदोखरे अमसुंग सिंगिरबोंद चथरिबा कांग टूर्नामेंट तंगासी LECB का यावल क्लब ए जिरिबाम का सानरगनी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।